kabiri 14 Yakobo 2:14 undandebere Matayo 25 Bibiliya ivuze ngo mbese bene data byavura iki nimba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora bene uko kwizera kwabasha kumukiza iki? Amen. Matayo 25 Matayo 25:14 Bisaba ngibyo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe itaranto 5 ubundi amuha 2 ubundi amuha 1 uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya wahawe itaranto 5 aragenda arazigenza agenzuramo izindi taranto 5 uwahawe 2 abigenza atyo agenzuramo izindi 2 ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ayishamwo itaranto ya shebuja maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uhawe itaranto 5 araza azana n'izindi taranto 5 ati databuja wansigiye taranto 5 ndore nazigenzuyemo izindi taranto 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike zakwegurira byinshi injira umunezero wa shobuja. N'uwawe taranto 2 araza aravuga ati databuja wansigiye taranto 2 ndore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike zakwegurira byinshi injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja narinzi ko uri umunyamwaga ko usarura aho utabibye ko uhunika ibyo utagosoye ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka ndore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we wa munyabutewe ko wari uzi ko sarura aho ntabibye nkunika ibyo ntagosoye itaranto yawe ntiwari kwiriye kuyiha abagenza naje naza ukampana iyaje n'inyungu yayo nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 5 kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Amen. Imana igumugisha. Ndagarageje timwonkomera amashuku yeme reka nanje sirimbe gatoya
turashima Imana rero kubw'iki giterane. Imana yagize neza ihabwa icubahiro. Abagitekereje bakadutekereza aribo intervention. Imana ibaheze umugisha kandi twishimiye ikaze ryanyu. Imana bagirire neza, amen. Turashima itorero Karumeli Abungeri, Imana ibagirire neza. Tugurura kugira ngo abantu baterane umva ijambo ry'Imana, baririmbe, basenge, ibyo bibatera kunguka. Imana ibaheze umugisha, amen. Kwandika muri agenda ukazabandika ukandika n'amasaha mwatangiye, ukandika n'uwasenze mbere, kugira ngo umuhagarikiza ahagurutse bwa mbere yavuze ngo ibi tugiye gukora ngo nta bundi nibisha kandi nta bundi bizagaruka keretse wa munsi w'imperuka, niyo bizosubiraga kugaruka. Amen. Ni nayo mpamvu bidasanzwe, ibyakozwe byose ni ibishasha gusa. Nimba wakoze ibyo wiganye wahombye, ariko ukora ibishasha. Amen. Bizosubira bigaruke wa munsi wo kubaza abantu bose ibyo bakoze, bibone kugaruka, ariko nta bundi bikigarutse, niko batubwiye batangira. Hanyuma rero turashimira Imana, umushitsi wacu umuvandimwe Evangeliste Felix, inshuti yanje. Nyuma y'ikisimbwira abo nkunda bose, sinza nkabya cyane kandi sinza mbiharara nama ngo nuvano ngo usange ko ndakwandikira buri kagoroba cyangwa mu gitondo, oya, ariko ngukunda cyane. Hariho umuntu dukundana twakoranye amasezerano nawe, bimukuri wiwe aza kundeba aje kumbwira ngo ninta kwandikira kuri telefone ubaze ngo mwaramutse mwiriwe, mwaramutse mwiriwe, arambaza ngo ese ibyo byo kwica ubushuti bwanje nawe. Ndamubwira ngo nari mfite ubuha ari wowe bizagora, ariko ubwo ari wowe ubanje kuza kumbwira, jewe niko nari iteye, ariko ndagukunda kimenyimenyi, tuzaduhura twicarana tukajyama dutinze. Ubuca umuntu umwe arambwira ngo ese tuzagira ikibazo uyu nazaza agenda. Ndamubwira ngo ngira ikibazo yahari tutari kumwe, ariko iyo agiye umutima uzakira ko adahari. Amen. Ubwo nyine none ahari simurebe, siho hari ikibazo, ariko iyo yagiye umutima uzumbwira ngo ntahari, yaragiye ntahari. Rero Imana iguheze umugisha, tuzatwunguka ku bwawe. Hanyuma abantu mwese mwaje guterana, mwitegure tuganire ijambo ry'Imana kandi muryakire k'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo baduhaye ni iringiri twasomye ryo muri Yakobo, ariko reka turiganireho kwari ugushima. Turashimira Imana rero yaduhuboneye umwanya mwiza uyu nguyu. Reka sabe Habineza natambuke, mumukoreho natambuke, kuko yajanye inyota. None rero asirimbe Timote uyu utambutse data, mwari muvuze ngo nabandi ucurange abute dufite.
nagire vuba. Haleluya. Haleluya. Pastor, lindira kida. Lindira. Ibintu byatombotse. None ga ugize neza kuduhagurutsa. Maze hafi umwaka ngiye kwiza umwaka shatse ubwo kivuga. Vuze rimwe. Vuze rimwe. None munyihangane. Ejo bundi ari ijambo ryaje ngo ryo kwitokoza gusa. Mutakama yitokeza akitokeza mu kintu cyose. Aho kanzo nzokavuga mu gatatu. Lindira.
itonda kida amakuru ari abantu batababyina neza mwicare n'umwanya umuvuga ubutumwa kandi mwipange neza dore twaje mu kazi nyazinze ibirato nyabisize hariya nyazamuye ipantaro twaje mu kazi pastor none kida rindira tuwitonde uzamure sawa gera noneho yambwiye ngo udumiye hacuranga mukamubyiga yambwiye ko mama mubyiga makire nava mwigireyo tubyinire hariya mu mubise aturebe ko tuhadusirimba acurange neza umuntu wese iyi ni inzira yiwe wenyine maki ngwino ma kidaba sabuka kidaba yama dukomere ijambo ry'Imana mashaka senga jogote mwami Yesu turagushimye dushimye izina ryawe dushimiye kugira neza kwawe uri mwiza Yesu mibiri kumve mu izina rya Yesu w'i Nazareti reka iri joro ridasanzwe ururukera rudasanzwe humvikana ijwi ryawe ndagushima uhoraho uri Imana yumva kandi uri Imana ikora uhimbaza urabikwiriye ntawe uhanye nawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti amen.
by'intwari umwanya wo turengana La 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 la. iby'intwari Dawidi Huruma umva kidanda cara huruma ari muri Kenya muunga sente mwicare bakiriye huruma muri Kenya. amen ariko nje mu byari byanzanye no kugira ngo duhudumiye banzureke no kugira ngo duhudumiye umushitsi abwiriza Oya nari mvuze ngo nuguhudumiye igiterane kugira ngo umushitsi aze kubwiriza ariko nari mvuze ijambo rimwe rivuga ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kwizera kubeshaho hariho kubeshwaho hakaba no kubeshaho ikintu kikabaho kwizera kubeshaho donc ikintu kikabaho kigakorwaho kigafatika kigasunikwa kigizwa hino amen kikaba cyogenda bakagituma kikagenda kandi kigashika kigakora ico bagitumye kubera ko niki le créateur kwizera samagambo amen kwizera samagambo avugwa kwizera ni ikintu kiriho kibeshaho ikindi gishaka kubaho kuko iyo bavuga kwizera abantu bazabaririmba gusa bakabiririmba abandi bakabisenga abandi bakabyumva gusa ariko kwizera kubeshaho ikintu n'ukwizera gutandukanye nuko nguko tumenyereye n'ukwizera bene uko mu magambo uko kuvuga gusa biratandukanye tuganire uko kwizera Revera Yakobo yavuze kwizera kubeshaho ikintu kikabaho gafatika ukagituma kikagenda kikaza ngaho muzamura haleluya wanasifiwe sana Bwana tukuza minene kwizera kubeshaho kwizera kuriho utange haleluya kandi uko haleluya kikasi deveri Yakobo aravukana na Yesu ni murumuna we ariko yahangaye gutinyuka kuvuga ngo njewe Yakobo murumuna wa Yesu yaravuze ngo njewe Yakobo imbata y'Imana na Yesu Kristo kubera iki yari yaramwemeye kera bakivukana bakirarana iwabo bagasangira umukate wa mu gitondo na za chapati abayuda bakunda chapati cyane n'abamizirima bakazisangira kabiri
noneho ngo buke nyuma uko nihuse Yesu amaze gupfa amaze kuzuka Yakobo aravuga ati ego nabanaga n'igitangaza mu nzu sinakimenya amaze Yakobo yinjirwamo no kwizera Rugagaza yaravuze ngo muri iyo myaka ko ari 4 ngo hari ibintu nahawe ngo numva ndishiwe we ese muza mukumva kajya kandi ngo numva ndishiwe we numva ndishiwe na Yakobo nuko byagenze nawe arinjirwa ngo yinjirwe yamaje Yerusalemu ngo baje gutora inkingi revera mukuru w'i Yerusalemu uzayobora paruwasi shasha batora Yakobo kuko bazaga ubundi ngo yari yitwa Yakobo mwiza Yakobo mwiza umunyakuri ngo wari warahuje amagambo avuga n'ibikorwa wari warahuje kwizera n'ibikorwa wari warakuye ibintu ku rurimi abishira ku mutima bibawe kuko bazavuga ngo yagiraga amavi ngo ameze nk'ayingamiye yari yarakobotse hano iwe bene ahantu hazaga hakonyagurika kubera ngo gupfukama cyane Yakobo revera Yakobo amen amen haleluya haleluya hanyuma rero niwe mwavuze ese yarapfuye uko Yakobo kandi adutaramishije none mu gice cya 2 na 14 siho dutaramiye si Yakobo dutaramishije ngaho curanga twumve kuntu kikasita fase kabisa nimushake timwabaye hose narimba bwiye ukuntu Yakobo agihari kunta dutaramishije ukuntu akidutaramishije kubera ukuntu yamenye kwizera ngo amare kubimenya birandukira ngo biriwe birahuruka no muri intervention rapide bihurukayo ngo mumare namwe muraritora murantumira kandi narinjiwe dutange haleluya dutange haleluya kabisa kanyitange haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. Hallelujah. duheze Imana icyubahiro haleluya 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 kikasita very Yakobo ngo arangize Yakobo mando erego uyu ni Yakobo mando Neza. haleluya Hallelujah. ngo arangize Aho. arandika ngo yandike muri icyo gihe itorero ry'i
Yerusalemu ritangira ububyuke bwo muri Pentecoste butangira gutya babwirije hejuru abayuda bari bafite message ivuga ngo ni mwihane ngo kuko ubwami bw'Imana uri hafi ngo buca arababwira ngo ngubu barimo ngo buce Yesu arabatiza araparazuka aja hejuru mu ijuru aboherereza umwuka wera umunsi wa Pentecoste i Yerusalemu ngo haba ububyuke ngo haza gucikamo ibintu ibice bibiri. Amen. Amen. Ngiye kuganira amakuru yatumye yandika ari amagambo ngo hacikamo ibice bibiri. Hasi gice ngo gitsimbaraye ku mategeko ya Mose. Ico kikavuga ngo nubwo uyu yaje agatangiza imbaraga na Pentecoste ariko nanone imigenzo ya Mose n'imihango yiwe twamatureka bikwiriye kwemerwa ndi muyikoreho. Umuntu wese uzwizera azakebwa ariko amategeko ya Mose tuyagumane kameme ntibikunda. Ibintu byanditse ngo ibi muzabikurikiza iteka. None umuhungu wa Yosefu na Mariya wejo ngo twama twigiza aya mategeko ya Mose tuje gusa muri Pentecoste. Ikindi gice cya kabiri icyo kiravuga ngo twebwe turizeye amazi icyo ngo kiba free ngo cyumva ko kibohowe cyama kivuga ati twari twaragowe twarimbataza amategeko none tugize Imana haserutse yadukuriraho ati ngaho twisanzure twiyare abanyamategeko cyane n'abizera cyane barya abanyabuntu cyane bavuze ngo kwihana kwakuyeho ngo kwizera kwakuyeho ngo byose nico gihe batangiye nico murumvishije tuzadusimba ariko twumvishije abanyamategeko cyane bari ruhande rwa Yakobo abanyakwizera cyane ibokoko byakuweho byose amategeko yakuweho bimusoma haruguru ku 12 ukamanuka uja kugera hano ku 14 haravuga ngo amategeko akwiriye gukurikizwa ukuri akwiriye gukurikizwa timwama muyica ariko kandi timwama mwiyara cyane ngo muvuge ngo byose byavuyeho hakabamwe abandi bantu nabo ngo bari bagoye cyane abatunzi b'ubugu bari muri icyo gice nabo yavuze ngo none hepfo manutse ukagera ku 14 haravuga ngo se ngo umuntu ngo aje ukamubwira ngo ufite kwizera iwe akubwira ati njyewe nyereka kwizera kwawe udafite imirimo naje nkwereke kwizera kwanje gufite imirimo bari abo ngabo ngo bazaga bagera ku bakene abakene babagenderera bababwira ati mudufashe ngo bakamubwira toya yegenda wisusurukire kakibazo cyumva ko bari bafite ubugugu cyane amaze Yakobo ngo ashe kwandika kuko ngo bari bafite n'ibibazo bari baratatanye bari hirya no hino kuko n'urwandiko yandikiye abantu bari baratataniye hirya no hino bene wabo ngo ashe kubandikira arababwira ngo mureke mbabwira amakuru. Amen. Amen. Ngo n'ibyishimo rwose bavandimwe ngo ni bunga gitumo nibibagerageza bitari bimwe ngo mureke wihangana gusohoza umurimo wako umurimo wako hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko ngo namara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo kandi ngo ritagira gute tangirika ritocafura ritogajuka ritocuya ikamba ry'ubugingo ritangirika. Igice cya kabiri ni
iki ngiki yabandikiyemo aya magambo. Amen. Haleluya. 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 Arababwira ngo ese bavandimwe byavura iki nimba umuntu avuga ngo mfite kwizera ariko yamara ntagira imirimo ngo se bene uko kwizera kogukiza. Ayo ni amakuru. Amen. Amen. Ya Yakobo ngo aje kugera iriya ku gice cya gatatu abandikira ururimi nabo ngo bari bafite ngo habagamo n'ibirara bitazi kugenga indimi zabo bikamba bivuga gusa ikije cyose ibirara bikonkoboke byari byaratangiye icyo gihe. Arababwira atariko mugiye mugenga ururimi ngo umuntu niki biza bimwe kubera iki muza mu Rwanda kuvuga iki aravuga ngo umuntu ngo urinda ururimi ngo abasha kurinda n'umubiri we wose. Umuntu uzi kugenga ururimi ngo ashobora no kugenga izindi ngingo zose amaboko yoshira mu mfuko iyo nta kibazagiye ngo ari ku rurimi ngo nubuhe kandi ngo budatuza yamavuga ngo yeme ngo ni nagashashi ngo bene kakandi kogera mu ishamba kakaritwika ngo ni nububi budatuza. Muzi impamvu yabaruvuze se nuko bavugaga ibintu ngo bisenya kandi bisenya kwizera. Ariko Yakobo Revera Yakobo we amen. Impamvu nababwiye ngo tuganire kwizera kubeshaho ikintu twese twagize kwizera ku buryo bubiri. Kwizera Yesu tukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Donc kwizera mu yandi magambo mu zindi Bibiliya zino shasha niho kwizera biza bibyita ngo n'ukwemera. Ukwemera. Amen. Amen. Iyo rero wemeye bigereranywa na kurya kw'igiti ngo cemeye kumera gushora imizi mu butaka. Amen. Haleluya. Twese bene uko kwizera twarakugize kutujana mu butayu iriya twenyine twiherereye ngo buce baza kudukurayo baravuga ngo nimuze mu bandi uko nije wega wivuze Turi kumwe. namaze kwizera ngenda nje nyine ndaturiye ngo nkaza mbwira Imana ngo sikubonyemera nabirya ndatura ngo buce umugabo bita nkomeza nsangayo arabwira ngo Mutebo ngo ngwino Imana yaguhamagaye ngo ngwino Imana yaguhamagaye ndabwira atako kweli niko yakubwiye tinya niko yambwiye ndabanza ndaka ngumayo ngo bucaragaruka ampeza ikimenyetso cya mbere ampeza icya kabiri ngo buce ndaza ndaza twagiraga umuyobozi wacu wa Herumoni ngo ni Murengera yagiraga karirimbo k'ivensi akatubwira ngo mureke naje mbanze karirimbo yamara akatubwira ngo naje ndi mu bandi ngo naje ndi mu bandi naje ndi mu bandi Murenge nawe uri mu bandi ataho naho yankuye nzi urumva wowe utoyiririmba se amen. Amen. Nuko yarameze naje ngo nshike mu bandi mbona gutangira kubyina. Amen. Amen. Kwa kwizera kwashinze imizi kujya nababwiye kwa mbere kujya ko kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza tukamwakira n'ugushinga imizi muri Kristo ukamenya ko ari we ubayemo ukamenya ko ari we uhagazemo. Nico cyatumye avuga muri Yohana ngo kuko ndiho namwe muzabaho kuko ndiho ngo namwe muzabaho
akababesha hanyuma abamwizeye bamugeramwo bakabaho. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndavuga kwizera kubesha. Amen. Haleluya. Kubesha ikintu cyari gipfuye cyahura na kwa kwizera kikabaho. Ubundi kwizera ni ikintu gifite imbaraga kiriho cyane kuko cyatanzwe n'umuntu uriho. Amen. Haleluya. Cyatanzwe n'umuntu uriho kandi uzubesha ibintu bikabaho. Dutange haleluya no. Wanasifiwe sana. Haleluya, haleluya. N'umuntu ubesha ibintu bikabaho. Haleluya. Kwizera kutuma ibintu bibaho bigahumeka bikabaho. Muzi cyo gihe twabitangiye se twari tutaragiraga abana habe n'umwe. Dore wa uyu ni wa kabiri dusirimbana. Banzureke oya. Kandi ngiye kuvuga iwe ukunda habshi atarabanje kujiba. Mwagize ngo ngiye kubivuga se ngo tuzine. Oya. Dore we karabisho kandi kari amabyina nkanje. Egera imbere wa. Karabyina nkanje. Ariko uwo mubwira umunsi nari musinga ibyo cyose. Kabizi. Tiba. warabyaye ntiyabimenye ariko karashobora kubyina nk'uko mpambyina. Kwizera kubesha aho atanzwe n'umuntu uzi utuma ibintu bibaho. Ubugingo n'umunezero bibonerwa hehe? Muri we. Niwe wazanye ibyo rero byazanye ufite ubugingo. Niyo mpamvu ibyo yatanze biza bibeshaho ababyemeye. Si inyandiko. Kwizera si inyuguti. Oya ni ikintu kiriho kuko cyatanzwe n'uriho. Umuntu ubeshaho niwe watanze kwizera. Aravuga ngo kofi akira kwizera kandi ubeho. Ese wakiriye bugingo. Erega kwizera ni nyirabyo. Kwizera ni Kristo niwe nyirabyo. Soma Abaheburayo 12 no ku murongo wa 2. Abaheburayo twumva uko havuga. Amen. Ngaho ni muyitange. Haleluya, haleluya. Baragazima. Abaheburayo 12 12 gutangira umurongo wa 2. Murongo wa 2. Dutumbira Yesu wenyine. Ari we banse ryo kwizera. Kandi ari we gusoza gose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byashizwe imbere tiyita ku isoni zawo. Yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Yesu yaciye umugani aravuga ngo
ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu w'umukire ngo wari ugiye kuja mu kindi gihugu. Mba navuze ibintu nk'abingahe byerekana kwizera kuzima no gupfuye, kuko yarabivuze nabyo. Yavuze kwizera ku buryo butatu. Yaravuze ngo hariho kwizera kuzima, hakaba no kwizera ngo gupfuye, hakaba no kwizera guke. Hanyuma rero iwe ngo aje kuvuga kwizera gupfuye nuko abadayimoni, kandi ngo abadayimoni nabo barakubwira ndetse ngo bagahinda umushitsi bakavuga ati Imana nimwibaho. Abadayimoni bagira bene uko kwizera nabo ngo bakavuga tuzi ko Imana ibaho, ngo bakazamahinda umushitsi bakajugumaho bicaye bakavuga ati turayemera kabisa turayizi. Kwizera gupfuye ni ukutafite imirimo, gutandukanye no kwizera kw'abadayimoni. Kwizera gupfuye na kwizera kw'abadayimoni no kwizera kuzima twavuze. Hanyuma Yesu iwe abicanga umugani. Buriya amagambo Yesu yaza avuga yose akubiye muri aya magambo nukuri uyu mugabo Yakobo yavuze. Nimwe akubiye. Uyu mugani ni kumeze. Ngo amara aravuga ngo bimeze nk'umuntu wari ugiye kuzinduka umukire bwana ntungane. Ngo aravuga ati nimuze hano mbagaburira ibintu. Baheze ibintu muja kudandaza. Suko barya bazavuga ngo kwizera iyo kwabonetse ngo nta mpamvu yo gukora, nta mpamvu yo kwigora, nta mpamvu yo gusenga cyane, nta mpamvu yo kwiyiriza, nta mpamvu yo gufashanya, nta mpamvu. Yesu yasize abiciye mu mugani we. Mureke nk'ubigishe nawe uyu mugani. Aravuga ati wewe ngizi taranto zitanu ugende uje kudandaza. Aheza uyu nguyu zibiri. Aravuga ati ngaho nawe genda udandaze bankuza data nawe muhungu wanje. Uyu nguyu ngo amuheza imwe. Aravuga ati ngaho nawe genda udandaze. Ngo arangise uyu nguyu ngo aragenda aratinda ngo bucaragaruka. Aravuga ati ngaho naje ngo duharure ubutunzi bwanje nabasigiye. Ayiwe kwizera kugira gute? Kwizera kubesha iwe ngo aseruke urya wahawe stano ngo yamaza yikoreye 10. Washika ati databusha dore ibintu byawe wasigiye stano none ga narazidandashe dore none haje mu 10 none ga ngizi ni 10. Wasibiri nawe ngo araza aravuga ati nanje niko nabigize. Ati bujya waragiye nama niruka ndikonera manuka mu misozi koresha umwanya ni sinica umwanya nabi ndunguka none gadore ngizi zine zawe. Amaze ngo haza rero igitangaza cy'umugabo na ingoje barya bazavuga ngo twebwe nta mpamvu yo kwigora ngo Yesu yarabirangije byose. abanyabuntu ngo nta mpamvu. inzererezi basore bagenzi banje, basore bavandimwe, amena. Kwizera twahawe ni taranto kandi izayunguka wovamwo babiri. Amen. haleluya. Wovamwo babiri nawe wovamwo babiri ndetse bane ndetse batanu 20. Amen. Amen. Ukuse simpandandaza Neza. Ko ndadandaza. Ko ni gokuri. Amen. Haleluya. Ko muragira ngo sindandashe se itaranto ndi yagiye se kirunguka. Ninde wakiriye uyu munsi uva mu bute akaja kudandaza? Nico twasigiwe. Biki cyitwa kwizera. Aba intervention baduhaye batubwiye ngo duhaguruke tuje kungura itaranto cyane tuve mu bunebwe. Serugo we baje kutubwira ngo nimuje gushaka izindi taranto zunguke. Tuje buni. Seru mwaje kubwira abantu ngo izo taranto mufite nimureke kuzihamba mu butaka. Tanzania. Amaze ngwiwe yamagenda aravuga ati ahantu noyibika mu kabati boyiba. Neza. Noyibika
bene aha mu cyumba muri garderobe boyiba ngo yamaja mu butaka arahamba neza shebuja ngo aze ngo aja kuyihamburura ngo yamamubwira ati nari nzi ko itaranto yawe kurayidandaza cyangwa irahambye. Kirunguka cyangwa irahanze. Cyangwa gusirika ururimi. Ega hari abantu bafite kwizera ko kuririmba gusa. Kuririmba gusa. Bazi kuririmba. Yeremiya yigeze kubahanura. Iwo ngo abarebe nguku arangiza ngo umuntu ahagaze ku kanunga ku muryango w'urupango rw'iwe karahamagara mugenzi wiwe. Wakamubwira ati yewe tuje gutarama. Yewe intervasi ifite igiterane tugende message papa twazihanye. Urashika sanga hapi njewe saa 4 ndaba nahageze. Umfatira intebe. Ngo bakansanga nk'ubwoko bwanje amaze ngo bashika. Ngo imitima yabo ikamigurikira ibyo bifuza gusa. Tukama turirimba nk'abantu gusa. Kituririmba kwizera, kituririmba kwizera kubeshaho, kituririmba kitubwirizanye kubwiriza kubeshaho. Niba baza babwiriza hano bamara bakabesha cyane bakavuga ngo asabwiriza ariko ngo asabesha. Kwizera gupfuye. Asaririmba ariko ni umusambanyi. Uko ashoboye kuririmba. Mukristo yaganiriye gute na mwizerwa n'umuntu wita ntabwenge ngo barahuye nkuko ntabwenge ngo yamavuga ngo muzi ibintu nzankora ati nzandirimba nzambwiriza nzansirimba aho ati none Imana izofata iyo mirimo yose ngo yigereke ya Kristo nimara nemerwe ngo amureba aramubwira ngo se ugira ubwenge hambwa tuzi ko bambwiye nyine kuri ntabwenge tuzi ko menye ku izina ryo muntu Kristo yofata imirimo yawe akayongeraho yiwe ati hazofata rya mafungo yanje ndakwa kusenga kwanje abigerekeho ibyiwe namara nemerwe yamamubwira ngo kwizera ati kuba mu ijambo ry'Imana ngo kandi nuguhimbana ngo kandi ntuzemerwa aramubwira ngo nutabarwa gukiranuka kwa Kristo no kwizera kwa Kristo ngo ibyawe nibihimbana tibizemerwa. Nari mvuze kwizera ko kuririmba kururimi. Yakobo iwe yari yarakuye ibintu mu magambo abihuza n'ubuzima bwiwe ngo arangize arabitanga mu bantu. Baravuga ngo nukuri Yakobo ngo ni mwiza ngo kuko ibyo avuga n'ibyo akora. Iwe ibyo azavuga n'ibyo azakora. Iyo bamaze gusirimba nk'abana b'Imana buzabuca bakagenda nk'abana b'Imana baje kwandika message bakandika nk'abana b'Imana. Iyo atoye telefone ari wenyine mu cyumba yiherereye kaza yandika yashirutse isoni ngo ubwo ari mu cyumba ngo ashiruke isoni ngo yandikire sheri utari sheri wiwe ngo amwite sheri. Asamwandikira nk'umwana w'Imana kuko igikumwe ciwe gihuje niki. Tudanda sitaranto yako.
dada abonye ko umwanya wagiye bicaye nabi bicaze muricaye mwicaye ukundi mwara neza butaraca ndizokunda musohoke naze yegereze umuvuga butumwa Emausi ntabwo nabibagiwe turacari hano haracari kare hamwe ideni ryanyu saa 7